Hrvatsku, za sve one koji se bore i za one koji ju vole. Strah se uvukao u žitna polja, pšenica više ne hrani Boga. Crna boja je stala na put, samo kiša broji mrtva. Noća se Hrvatska budi, noća se Hrvatska budi, noća se Hrvatska budi, Hrvatska gori, gori, ona se bori. A moji motiv je prije svega, znači, aktivizam. Ja nisam mislio nikada da ću se baviti politikom, jer politika je za mene sve do prije par godina bilo špansko selo. Dakle, kakva politika, ko se bavi s politikom? Luđaci, ljudi koji nemaju šta raditi, jednostavno, oni se svi bave sa nekakvom politikom da bi iz toga imali osobnu korist. Jednostavno gledao sam nastupe Ivana Vilibora Sinčića u to doba na predsjedničkim izborima, nisam ni trenutka dvojio, uključio sam se, krenuo po deložacijama, dakle kao i stotinom drugih aktivista, jednostavno. Bio sam, dakle, prva gardijska brigada Tigrovi. Dakle, mi smo kao dragovoljci otišli još u 9. mjesecu, tad sam bio, to je bilo rezervni sastav MUP-a, tad još nije bilo ni zbora Narodne garde, znači sad. To su bili, ajmo reći, dragovoljci koji ajmo se negdje boriti, ajmo, dajte nam oružje, nemamo. Dajte nam, mi bi htjeli, a nemamo s čim, i tako. To je bilo to jedno ludo vrijeme. Pa da oslobodimo svoju zemlju, da Hrvatska, dakle, bude najbogatija zemlja u Europi, što svakako zaslužuje. To i dan danas mislim. Ne, zlo je zlo. Upravo o tom govorim, zlo je zlo. Oni su jednako zlo kao i ovi ostali. Jednostavno ne možemo reći, gledajte, ovo je manje zlo. Oni su manje ukrali, oni su manje falsificirali, oni još nisu jako uhljebljeni, oni su svi isti. Dakle, to je potpuno isto društvo. Pa jednostavno zato jer su, gledajte, kad imate 26 godina i kao što ima Sinčić 26 godina i kad već tada, tako mladi, ste spremni falsificirati skupštinu, sudjelovati u falsificiranju, da ne velim još nekakvih optužbi koje će vjerovatno tek biti dokazane, što ćete raditi s 46 godina? Je li to treći put? Je li to treći put da, znači, nekakva trojka, Pernar, Palfi, Sinčić, gospodare i zapravo se ponašaju kao faraoni gdje uništavaju cijeli taj jedan pokret. Dakle, učinili su sve da ga ubiju. S čijom namjerom to rade? Da li su instruirani, mi to ne znamo. Da li su od nekog nešto uzeli, da li su im prijetili. Šta se desilo, mi to ne možemo znati. Ma kako. Prodali su nas, popljačkali su nas, stvorili su roblje od ljudi i to je to. Pa ne znam, sad me neko probudio i rekao je, gle, šta je ovo? Šta je ovo? Pokažite mi krivca. Ja ih vidim, ja ih jasno vidim. Vidim i od prvog saziva Sabora nadalje. Točno ih vidim, jedno po jedno. Generalno je jedno, ponovo je bila bačena jedna kost u koju su jednostavno Srbi bili uvučeni, iskorišteni. Mislim da je taj narod zapravo dobrim dijelom i puno propatio kroz sve ovo što se pogotovo zadnjih 25 godina dešava. Dakle, oni prolaze kroz jednu katarzu, možda i veću nego mi. Jednostavno mediji, mislim da su mediji tu odigrali 90% stvari su odigrali mediji. Kao što je Goebbels odigrao 90% stvari u Njemačkoj. Tako, kao ministar propagande, uvjerio je sve Njemce otkud i gdje leži prava opasnost. Njemci su jednostavno rekli, pa jednostavno su vjerovali. Lesi, pa mislim da sam kao mali otišao u Englesku, pa sam se onda vratio nazad, pokisao podvita repa. Uglavnom rekao sam prijateljima da se više nikad neću vratiti. Evo, Les se vraća kući. Otišao sam ko frajer, vratio se pokisnut nazad.
Prva akcija nam je bila u Dvoru na Uni, gdje smo protestirali protiv odlaganja nuklearnog otpada. Druga akcija nam je bila veliki Monsanto skup, znači u Zagrebu. Osim Monsanta smo napravili veliki prosvjed na trgu. Znači to je bilo protiv privatizacije i protiv rasprodaje Hrvatske. Ove sitne akcije ne mogu ni nabrojati jer su na dnevnoj bazi. Znači od Britanca gdje smo pokušali spriječiti tjeranje malih trgovaca, pa do nekakvih pasa gdje je pala dlaka pa su zatvorili, pa je veterinarski inspektor došao u lokal. Ne znam, uopće ne znam broj toga gdje smo sve po cesti bili ovu godinu. Točiću, ovdje si mi možda te upoznam, znači tu sa našim prijateljom koji će o ovom svem našem raditi jedan film, dokumentarac. Znači on će dolaziti u Padak i prostor bilo kada i probat će sve nešto vidjeti kako on to vidi. Jeste čuli za Slobodnu Hrvatsku? Nisam. A Danijela Galovića? Ne. Hvala. A dobro, aha. Nema nikoga. Nema nikoga. A je li stigao? Idu mi vaši na ježnik. Jel da? Jako, mislim. Ja nisam naučio funkcionirati zadnji tren. Mi smo obavile svoje, a evo, mislim, ovo je stvarno... U 10. izbornu jedinicu cura je došla, dojela i magnite se da će. Aha. Ja sam u stranki, radim, evo da se Bok. Mi smo slagali ostale papire. I sad dok sam ja došao na osnovu... Ajmo ljudi. Idemo u pobjedu. Idemo po mandat. Mislim da je jako dobar i taj njegov humanitarni rad je izuzetno pohvalan. A ustalom, ako niko ne govori nešto ružno nekome, znači da je dobro. Čekaj, hoćemo pozvat sad i dođe po nas. Pa on ti je unutra, jednom kafiću. Čekaj, on je unutra, mi smo... Uvatio se komada. Evo, šta ćemo? Iriću. Pa bilo bi u redu. Doći čovjek po nas. Evo, stigli smo svi, pa ako hoćeš doći po nas, a evo, ajde, dođite po nas, uvedite nas u ode. Doći oni po nas sad. Ajmo unutra. A sad tražimo kafić, negdje gdje se puši. A ovdje ne izgleda, ovdje ste vidjeli. Grozno, znači nešto što ćemo svakako promijeniti. I što mislite o tome? Ne mislim o tome. Ne mislite? Jeste čuli za Danijela Galovića? Nisam. Da, on nisam čula, ali onda je dobro. Samo da nisu ovi što su bili, jer su sve pokrali. Mene je samo žao mladi da nemaju posla. Naravno. A jeste čuli o Danijelu Galoviću? Ne. Jeste čuli za to gospodina? Ne. Meni ćete zastaviti dalje, treba tu nekako drugoj fazi. To je poanta. Ljudi, ja to sve znam, ali mi imamo na računu 3 soma kuna. O čemu pričamo? Imamo 3 soma kuna. Ovi gadovi će potrošiti, ovi će potrošiti 7 miliona, ovi će samo 17, Most će potrošiti samo 9. Mi imamo 3.000 kuna. O čemu pričamo? Nećemo žicat nikog, ovu dođenja. Zato sam ja mislim da je jako važno pitanje financiranja kampanje. Mi ćemo objaviti par puta ako nam neko želi dati donacije, neko plati. Znači, hoćeš nam pretvoriti ovo u jazbinu SDP-a. Ne, nego da glasaju za vas. To je onda u redu. Da, pa nek posjete stožer. Apsolutno. Svi su dobro došli. Stožer su svi dobro došli. Jer su njihovi roditelji SDP-ovci, oni se sad lome šta da radiš. Mi želimo nastaviti čuvati i njegovati socijalno srce zemlje, svjesni toga da bolni rezovi šteta našim građanima.
Znači, nema bolnih rezova, nastavlja se kriminal i korupcija. 900 kuna penzije i dalje ostaje 900 kuna penzije, moji susjedi, sve će biti po starom. Program ovog lika. Prvi put je to bilo prije 4 ili 5 godina i dalje se nisam bavio politikom, ja sam jednostavno došao i vidio, blokiran sam. Za Boga, što ću sad? Pa sam krenuo istraživati zašto sam blokiran, zašto sam ovo, zašto sam ono, zašto su mi poslali, zašto su mi uzeli novce. Jednostavno tu je počelo moje dublje promišljanje o politici. Dakle, ne mogu reći da je to bio osobni obračun, ali bio je svakako jedan od malih okidača prema nezadovoljstvu. Jednostavno, artikulirao sam svoje nezadovoljstvo radom za Živi zid. Znači, ja sam znao, to su momci koji žele odblokirati građane, koji žele napraviti nešto novo, ja sam dio toga, sramota me da ne budem sa njima. I to je to. Kutije. Šta? Idemo. Zašto FINA? Zato što je FINA jedna od organizacija koje nemaju nikakvu kontrolu. Rade što god hoće, ovršuju, blokiraju, de facto oni sprovode ovrhe. Oni su ta poluga vlasti koja nas uništava. Znači, pod čudnim okolnostima uzimaju nam ogromne pare. To mi treba stati na kraj. Ti u toj FINI ne možeš provjeriti koliko ljudi radi. Nemaš, je li neko kaže 3000, neko 4000, to nitko ne zna koliko ljudi u FINI rade, što rade. Naime, za FINU ima posla. FINA se i treba baviti, ali samo nekim dijelovima ovoga što rade. Međutim, ovrhe nad građanima, provođenje najgoreg, najrigidnijeg zakona u svijetu, u Europi sigurno za svijet, ne znam, da to pripadne u ruke financijske agencije koju niko ne kontrolira, to je nonsens, to je doviđenje. Zato ću sigurno uspjeti. Ja ne odustam. Mene su ovršili i blokirali. Znači nema načina da odustanem. Znači oni su, ja se ležem s FINom, ja spavam s FINom, ja se dižem s FINom, razmišljam o FINi, meni je njih dosta. Ja neću prestati, jednostavno dok se zakon ne promijeni. I dok ta FINA ne bude normalno svedena u neke normalne ljudske okvire. I poslovne okvire djelovanja. Ja sam autor teorije državnog ropstva, dužničkog ropstva koje sam napisao prije 15 godina. Na moju žalost sve se obistinilo. Hvala lijepo. Evo sad će nam se obratiti Danijel Galović, on je nositelj za prvu izbornu jedinicu. Dakle, ja sam nositelj Koalicije Nema prodaju u prvoj izbornoj jedinici. Želim napomenuti da je ova 5. FINA za redom koje radimo. Dakle, mi smo počeli sa akcijama ispred FINE prije 2 mjeseca. Obećali smo da ćemo nastaviti dok neko od odgovornih se ne pojavi i jednostavno dok neko nešto u ovoj zemlji ne poduzme. Hoću reći da će Slobodna Hrvatska zajedno sa našim koalicijskim partnerima neće prestati bez obzira na rezultate ovih izbora. Mi ćemo biti na cesti do zadnjeg dana. Hvala. Samo aktivizmom i političkim djelovanjem. Znači, od priča po tramvajima, od okupljanja kod prijatelja, od pričanja pustih priča, nema ničega. Moramo se jednostavno svi zajedno udružiti, politički zajedno djelovati, ući u Sabor, promijeniti zakone. Jer ovi što kažu da će promijeniti zakone, naravno, bit će sve gore i gore. 25 godina te lažu, zašto bi 26. te više ne bi lagali? Čemu to? Donirajte nešto za FINu. Gospodina, ćete donirati nešto za FINu? Treba se čuvati njihova radna mjesta, znate, nema ih puno, svega 4000 ljudi radi. Evo, hvala vam najljepša. Hvala vam najljepša. Što? Barem 50 lipa. Bilo šta, nešto novo. Olovku. Ništa, ljudi izgleda da ćemo morati među ljude. Ko nema? FINA nema, toliko 330.000 ovršenih, oni ne mogu preživjeti, pa dajmo im još, njima nije dovoljno, gospodine. Još im. A nemate onu lipu od Todorića, nije vam vratio nikad kusar, jel? Pa, Todorić nikad ne vraća ni kunu. Jedan. Bolje da manje pričam. Ne, ljudi trebaju progovoriti. Hvala vam puno. Olovku, nije šala. Malo, oni nemaju. Nije im dosta. Mi građani imamo, ali oni nemaju. Jednostavno, sve je manje ljudi koji imaju. Evo, gospodine, hvala vam najljepša. Hvala. Evo ga se kupiti. Ima ispod, ima još, tako je. Još.
imamo i spajalice za finu. Nemojte nam djevojke Nemojte djevojke za finu. Dobar dan, da li ste vam pomoći nam ovoj velikom? Koliko smo skupili, skupili smo. Jedno, drugo, znači sve što smo skupili. Znači ovdje su donacije. A možda ljudi još budu ubacivati. Ja osobno ne priznajem nikakve ideologije, ja sam ljeviji od ljevih i desniji od desnih. Ukoliko su u pitanju nekakvi strateški nacionalni interesi, naravno da sam desni. Kad su u pitanju ljudska prava, kad su u pitanje ove ovrhe, blokade, znači skakanje po leđima hrvatskih građana, onda sam najljeviji. Ljeviji od ljevih. Ne dopuštam. Nema ideologije ovdje. Kakva je ideologija? Stranka. Da. Dobro, ali ne znam ništa. Ne znate ništa? Ne. Jeste čuli za Danijela Galovića? Ne. Uvijek je dobro. Uvijek je neko vidio, neko je čuo, možda će neko prenijeti, možda će neko vidjeti na YouTube-u, možda će vidjeti na našim tim svim portalima s kojima se služimo, gdje dijelimo. Kao što biramo lokalnu vlast, kao što biramo predstavnike u Sabor, tako moramo birati i one koji će nas štititi. Šerife, u slučaju Amerike biraju ljudi, znači ljudi koji žive u selu. Znači biraju svog šerifa koji će ih braniti. Oni se natječu na izborima. Slično se mora desiti i ovdje. Ne kažem da to mora biti točno tako, međutim ne može politika postaviti glavnog državnog tužitelja koji onda postavlja svoje poltrone i koji napuni županijske državne odvjetnike i županijske i gradske državne odvjetnike. Znači to se ne može desiti. Znači jednostavno ljudi moraju biti na tržištu, moraju biti birani. Da bi bili neovisni moraš biti izabran. Ako si postavljen, nisi neovisan. To je leglo svih zla. Sad gledaj, s obzirom da će to biti koordinirana akcija gdje će Stipe doći pred državno odvjetništvo u Splitu i predati zahtjev, dobar dan, kuc, ovdje predajem, tražim smjenu svih državnog odvjetnika u Splitu. Imaš i ti državno odvjetništvo tamo nekako, razumiješ? Tako, imaš u Koprivnici, zakucaš na vrata, dobar dan. Evo, ja sam Ivan, tu predajem, gotovo. Jer to će biti suvislo. Znaš, to nije bez veze. Četvrtak HNB u 11 sati. 11 tema. Ok, samo da vam kažem. Tema monetarni suverenitet je katastrofalna za novinare. Dobro, ali... To znate sami. To nije prošlo ni Živom zidu, to ljudi ne razumiju, ljudi ne kuže zašto, ljudi nemaju pojma i tu im je te tema im je... Htjela sam mi Bože pozdraviti. Organizacija sve štima, sve je fantastično. Pokažite volju i to je to. Pokažite čovjeka oču ovdje, gle. Ma nemoj nam više nikom ništa slati. Gle, gubimo vreme, čovječe, pa kad ćemo dobiti letak? Duga priča, Domitrović popravlja što su ti neki likovi zajebali, sada ovaj isto zajebao i... Pa mislim ti, ja stvarno moraš biti, razumiješ, ludo retardiran da to nekom daš ruku. Ne razumiješ, ne, HDZ, SDP, samo vi blejite. Pa mislim, zamisli babu koju damo letak, samo vi blejite. Ja to ne bih htjela. Evo, razumiješ, kako da ja to dam? Kome mami da dam, samo vi blejite. I šta tu nije jasno? Ali bez ovog SDP... Što? Ma naravno u pičku. Ja sam dobro ostici, pa ja bi to bacao u smeće, jebati, kaj to ima, ne bi... Državni... Isuse, gledaj kak je ovo napisano, nepismeno. Pa daj pročitajte ovo... Ovo ko bi dala pisao? Šta je ovo Y stavio? Imena. Isus. Ovdje mu je Y. Daj si to piši da odmah da ga mogu zvati... Gdje da počne? Srediti jedinimo živu. Ovo, lopove u zatvore, Guliće robiju, a ne krumpir. Valjda krumpiraj, jebemo mater, ako već govoriš. Onda valjda zalažemo se za legalizaciju konoplje. Zalagat ćemo se. Što tu nije jasno? Meni je to dobro isto. Može riješeno. Ajmo, druga strana je komar. Ajmo druga strana. Gle, ajmo za početak samo stavljati točke, da nije ovo zbunjujuće. Može? Nek HNB bude narodna i nek bude banka. Ali kad ćemo to tak napisati? Daj, ovo je letak sa dajte me, nemojte. Povratak narodu, ono što su banke uzele.
To je isto idiotski. Nezakonito uzela. Nepošteno uzela. Da. Nepošteno. Bilo je po zakonu, ali je bilo nepošteno. Uključila sam se sad na ovim izborima jer nam je svima dosta političke situacije u Hrvatskoj i vrijeme za promjenu. Dragi birači, izuzetno mi je čast i zadovoljstvo što mogu najaviti u ime koalicije Nema prodaje da krećemo sa obilaženjem 13. izborne jedinice. Izborne jedinice koja nam fali u našem izbornom zakonu. To su naši pokojnici, a do njih ćemo doći na način da ćemo obići naše velikane za koje se nadamo da će onda našim pokojnicima i svojim prijateljima prenijeti glas o našoj koaliciji. Budući da su na svim dosadašnjim izborima glasovali i naši pokojnici, odlučili smo obići naše pokojne velikane i zamoliti ih da u svojoj 13. izbornoj jedinici među ostalim našim dragim pokojnicima utječu na to da daju glas za listu broj 13 u prvoj izbornoj jedinici. Bošković konačno ima alternativu. Koalicija Nema prodaje. Ona je uvedena odavno. Uvedena je odmah nakon prvih parlamentarnih izbora. Znači, odmah nakon 1990. Znači, 1994. je uvedena. Pošto mrtvaci glasaju, mi se samo nadamo pobjedi u toj izbornoj jedinici. Poštovani novinari, novinarke i snimatelji, kao voditelj izbornog stožera koalicije Nema prodaje, žalostan sam što vas moram pozivati ispred institucija naše zemlje koje ne rade svoj posao. Ali ako vidimo da te institucije ne rade svoj posao, onda ste nam vi zadnja crta obrane. Znači, apeliram na vas da nam pomognete u ovom. Pa nisam ih brojao, stvarno, nemam pojma, nisam ih brojao, međutim oni su potpuno... To je ekipa koja ne zna zašto je tamo. Ja vjerujem da sigurno 50% ljudi ne zna šta tamo radi. Naravno, oni misle da nešto odrađuju, da je to jako važno, da je to nešto, oni nešto, međutim oni ništa, apsolutno. Za cijelu Hrvatsku dovoljno je 100 ljudi da sve organizira u ovoj zemlji. Kako ministarstvo uprave, čega je? Uhljebi točno znaju ko su uhljebi. Oni to točno znaju. Ne moram im ja pokazati prstom. On to zna, on osjeća, on živi s tim, ja ne. Niže ima grižnju savjesti? Nema, naravno. Misli da je pametan i da je sve prevario. Misli da će nešto si ugurat u guzicu, što nije zaslužio. I to radi, uživa u tome. Uči svoju djecu tako da razmišljaju isto. O kako je Slobodna Hrvatska? Jesi čuo za stranku Slobodna Hrvatska? Ne. Nisi. A jesi čuo za Danijela Galovića? Ne. U 3 smjene. Trenutno popodnevno. Plaćaju me 1000 eura po smjeni. Pa slobodno vrijeme mi je za što ne radim. Dala sam otkaz da mogu raditi u kampanji. Imaju HDZ i SDP. A i Most? Molim? I Most ima jako puno novaca. Ja mislim da će biti u redu, kao i što su svi drugi. Da li imam financija? Kako da ne? To ikad bio problem. Imam ljude koji su spremni uložiti u mene. Koji ste ljudi? Pa bio sam prekjučer u Sikirikiju, čovjek mi je platio pivo. Kao saborski zastupnik mislim da je bio nešto kao Ljubo Česić Rojs.
čovjek iz naroda. Tu i tamo bi mamuran došao, pa bi se posvađao. Lesi, pa dosta popije, ali teško da se napije. To je stara iskusnjara. Znači nikakve šanse da uđeš sam? Ma nikakve. Već je da ne grom ubije. Ozbiljno. Zato jer nas nema u medijima, nijedan medij nas ne želi jednostavno. Ne želi nas ne vidjeti ni čuti. Kome trebaju problemi? Kad je sve divno i bajno u ovoj zemlji. Kome trebaju? Sve super. Košiše, jutarnji ribe, tu smo, koalicija nema, ukrala su Ja ću si od Petrine. Pa čovječe, to te ja pitam me. Znači ovako pišem, koalicija Stipe Petrine predstavila program, show, ukrala članica stranke Slobodna Hrvatska. Znači to jest ja, evo slikice. A kako si ukrala? Ne znam kako sam ukrala. Isti onakav kakvu politika nama radi, mi vraćamo to na jednaki način. Sise. Ha, sise, Bože dragi. A šta možeš očekivati od debelog ovrhovoditelja i njegovog lista? Sise, to je to. To je ono što narod zanima. Šta je Lesi rekao je? A, Lesi je. Super! Odmah zove frenda, stavljaj to na stranicu. Pa gledaj, čim je netko od nas, dobro je. Naravno da je pohvaljena, ne samo da je pohvaljena, nego može očekivati prvo mjesto na listi iduće godine. A meni? A joj! Skinula? Ne. Nikako. Skroz gola? Ne. Aha, opet ti sad. Tange? Ne. A za revoluciju? Nema prodajma, nema ništa, gola ništa. A? Evo, ja sam isto sve spreman napraviti za izbore. Tražili su da se maknem da mogu mu slikati. To, fair, pošteno. Da, ja sam htio pričati nešto politički, ali to nas stvarno ne zanima. Mi smo iz jutarnjeg lista. Nas politika ne zanima. Tako su rekli, dajte Željku, ja sam se makli. Ni danas, ni sutra, jer udaramo po vrhovoditelju. Dobro je, dolazimo u Grudnjak u idući put. Ne bi, ali ne, sad li kužiš? Nema frke, dogovoreno. Uostalom, to je bila ideja novinara, ne moja. A? Nema? Za jutarnji list. Da. Jesi ti feministica? Ukras show. Šta kažeš? Jesi feministica? Jesam ja feministica, možda čak malo i jesam. Samo da ja vidim, moram se pripremati. Jesam, jebemo Miša. Ti feministica. Ima glupa pitanja, već sam rekao. Malo možda jesam, ali... Nažalost, možda ima dara za kameru, ali nije za voditelja. A tebi to nije bilo u redu, ono? A nisi sve ovo? Nije bilo u redu. Zato što je fokus bio na tome, meni to nije u redu nikada. I to je to. To je moje mišljenje. Kako uvijek uzeti sad? Šta učiniti? Sad ništa. Ali za ubuduće. Za ubuduće se malo pokriti, to je to. I nemoj me pitati više ništa, ako Boga znaš. Imaju neka voditeljica kako se članovi trebaju ponašati. I baš ima jedan odjeljak gdje se trebaš pristojno oblačiti vamo tamo. Ja ću to pakati isprintati. Ja ću to staviti. Evo ga mali pamet. On je divan. A mali pamet, ja vam čovjek kako je mladi. I to je što imamo u našoj stranci. To je zato što smo već 5 godina na ulici i mi se već 5 godina stalno dižemo, borimo, šetamo, ja već godinama istu priču pričam ljudima. Da, upravo to.
da se probude i da samo trebaju shvatiti da mi imamo moć. Mi imamo moć, nema prodaje slobodna Hrvatska. Znate šta mi se svidjelo? Najviše mi se svidjela njegova riječ kad je rekao borimo se sami protiv sebe, a nemaš se protiv koga boriti. To mi se najviše svidjelo. Da, to je to. Ko je to rekao? Da, mladi gospodin. Pa pogledajte, kad bi se svi zajedno skupili, kao narod, što uporno pričamo, da se svi skupimo, ko bi zapravo bio na drugoj strani? Ne postoji, nema te osobe, mi nemamo protiv kog se borimo, sami protiv sebe se borimo. Podijelili smo se i krenuli smo se boriti. I to je to. Ko smo, što smo, zašto smo i za šta se borimo. Ojoj, sad se svi boge dok ne dođu na vlast, znam ja tako. A posle, da, kad moji prijatelji veli. Vjerujte mi, jeste čuli za nas do sad? Da. Ja moram ostati malo na trgu, moram da me malo ljudi vide. Kuš, nisam bio ni jučer, ni prekjučer, ni samo ono kad smo otvorili trg. Mislim, naravno nema zainteresiranih da me vide, ali nikad se ne zna. Možda koji obožavatelj dođe. Kad su izbori, onda baš se nema vremena. Inače ima. Da. Jesi nadaš da će ući u Sabor? Nadam se da će ući u Sabor. Ako ne na ovim, na sljedećim. ili jednog dana. Naravno. Budeš glasala za tatu? Naravno. Ne bih htjela više da je u SDP-u ili HDZ-u. Mislim da je izbor stranke odličan. Nakon objave vijesti? Ma joj, pa ne, pa ništa, ono posebno. Šta je, jel? Smatraš seksizmom? Pa u jednu ruku da. U jednu ruku da, ali gledaj, kaže se svaka reklama je dobra reklama, ali mislim da nije bilo potrebno. Mislim onako, preloše su oni to napravili. A mislim samo ovako, ali sviđa mi se, Kakvu taktiku? Pa ovo što sad radimo je najbolja moguća taktika. Ja samo očekujem od ljudi da to prepoznaju, da mi to želimo učiniti. Doista i ne znam, da nas vide kroz taj naš aktivizam, borbu. Šta drugo, eto, ovo što radimo. Aktivizam trenutno sada samo u stranci, ali prije sam bila ovako sa životinjama, oko životinja sam bila zaokupljena i tako, pomagala sam. Moja motivacija je humanitarni rad, zato što se niz godina već bavim humanitarnim radom i shvaćam da mi kao udruge i kao osobe koje doprinosimo, ne možemo više same doprinositi pomoći drugima. I moramo jednostavno to kroz politiku napraviti, promijeniti zakon i tako dalje. Kako ćete glazbu puštati? Hrvatsku. Slobodnu Hrvatsku. Znači, to je također jedna priča koju bi voljeli proći vezano uz ZAMP. To su prevare kakvih nema, to su mrtve prevare. Znači, mi ne smijemo ništa puštati bez da imamo dozvolu od njih. Možda ste čuli kako već u zadnje vrijeme i po taksijima i to mora uplaćati po 80 kuna za svako vozilo mjesečno da bi smjeli puštati radio, imali kazetu i sve živo u autu. Slabi uspjeh. Idemo iza, samo u kadar upasti. Želi se slika čovjek s nama, ruku ti ne želi pružiti. Ovo ti sad snima. Znači, mi smo prije 2 mjeseca napravili prosvjed pred njegovom kućom. Nije htio izaći na balkon, imamo pouzdane informacije da je bio doma. Dakle, to je jednostavno jedan beskrupulozan, lažljiv birokrata. Dakle, jednostavno dno dna je. Nešto najgore što se desilo u ovoj zemlji. Rasprodavač Hrvatske. Upravo je glomatao na trgu. Gospodine, protiv kanadskih premijera. Ovo ne, Petrin. Ovo je naš
naša hrvatska dijaspora, mi ćemo probati dobiti njihov glas u 12. izbornoj. Sorry, thank you. Zašto HDZ? Zato sam im uzeo da ne truju narod. Mene su već zatrovali, ja sam se odtrovao, ja sam se izliječio. Međutim, ovo upaljač je vrlo opasan. Da truje dalje. Bolje da ga uzmem ja, koji sam se izliječio, nego nova djeca koja će sutra biti u Njemačkoj. I u Irskoj. Građani Hrvatske smo i mi i Srbi. Jednostavno 500 godina koliko su ljudi ovdje, oni su i postali jedan dio svih nas skupa. Izgrađivali smo ovu zemlju na ovaj ili onaj način zajedno, branili na ovaj ili onaj način zajedno. Ponovo se radi o bacanju kosti i ponovo se, znači, između dva naroda gdje se svako malo neko izvuče neku kost i baci i kaže ajmo sad ponovo, ajmo kad god se treba prava, znači maknut fokus sa pravog problema na nešto sporedno, onda neki Srbin baci nekom Hrvatu kamen u prozor ili ovom razbije auto i eto ti naslovnica. Mislim da će to dolaskom Slobodne Hrvatske jednostavno nestati taj problem. To je umjetno stvoren problem da se zamagljuje zapravo svima nama pravo stanje kako mi svi skupa živimo danas. Mislim da je to pravo pitanje koje se tiču i Hrvata i Srba u Hrvatskoj, uopće ne nikakvog. Hoće li oni pjevati svoju pjesmu, a mi svoje pjesme, totalne debilane. Prijatelj. I? Dobar čovjek. Šta drugo? Zašto se nisi priključio njemu? Ostao sam vjerodostojan svome. Evo, to je to. A na kraju kraja si imao isti cilj, eto. Maknut HDZ i SDP. Jedino to. Sve lijepo, ali ništa toga. Zašto? Pa vidite sami kakva je situacija. Jeste čuli za Danijela Galovića? Ne. A ko je taj? Jedan od predstavnika novo nastale stranke Slobodna Hrvatska. Aha, to je nova stranka. Ne, samo znam da ove HDZ, SDP i MOST i to je to, ove druge stranke. Ali nažalost, baš bi trebalo ove male stranke da pobjede, da ovo makne jedan put, ali od toga... Teško mi je reći, evo par dana sam ovdje, ne znam, jedno 30% ljudi kažu Stipe, drugi kažu Orah, ovi, neki kažu jao, bješ marš od mene, potpuno, samo vi blejte. Samo vi dalje, Molim Jadrane. Evo vidite ih, zombi, ovce, zombi, hrvatski glasači. Ne bi se složio s tim s obzirom da pobjeđujemo na ovim izborima. Napravili smo pravu stvar, obišli smo sve pokojnike, znači 13. nosi Matija Gubec i to je jednostavno, to je pobjeda. Znači ovako, ukoliko koalicija nema prodaje, ne pobjedi na ovim ili ubrzo na bilo kojim izborima, očekujem da se tajni plan HDZ-a i SDP-a ostvari, a on se zove Hrvatska bez Hrvata. Moja vizija za 20 godina je da će biti kip od Danijela Galovića na Trešnjevačkom placu. Kip slobode Danijela Galovića. Blejati i blejati i i tako sam ja sad cijelim putem blejala do Trešnjevke i mahala sam ovima u Bandićevim i ovakvim kao blejite, samo blejite i to je to. Samo blejite. Samo blejite. Samo vi blejite. Tako je. Samo vi dalje. Cijela Hrvatska je jedan gruntovec. Znači, gruntovčani ko je gledao zna, ko nije gledao neka gleda. Mi Hrvati smo naivni ko Dudek i uvijek nas jednemo na Cinoberove fore. Što se? Tako, to vam je to. To zapamtite. Cijela Hrvatska je gruntovec. Pa htjela sam samo reći da neću glasati za Danijela Galovića, zato što me nije zvao u svoju emisiju. I smatram to kao diskriminaciju nad ženama. Ima samo jednu ženu u čitavom svojoj novinarskoj karijeri i to je jednostavno neprihvatljivo.
Nažalost, bilo je premalo vremena, htjeli smo, ali jednostavno bitka protiv HDZ, SDP, ekipe nam je DIP-a, ZAP-a, GONG-a, ne znam više, tih institucija nam je pojela dragocjeno vrijeme. Jednostavno, nismo stigli. Dobar izgovor zlata vrijedi. A ja sam načula nešto da me nije zvao u emisiju ili kao teoretičarka zavjera i ljudi ja bi pričala istinu, a ljudi jednostavno ne žele čuti istinu i onda jednostavno ni Galović me nije pozvao u emisiju. Dakle, prvo pitanje. Tko je više učinio za hrvatsku poljoprivredu? Pod A. Ministar Romić iz Kote Mosta ili pod B. Severina sa pjesmom Raste trava zelena? Severina. Tko su zombi? Pod A. Živi mrtvaci. Pod B. Navijači NK Dinamo, Zagreb. Ili pod C. Gledatelji HTV-a. Gledatelji HRT-a, međutim u ovom slučaju moram proširiti i na gledatelje RTL-a, na gledatelje Nove, dakle jednostavno svi koji pasu ovu izbornu prevaru. Možete li našim gledateljima objasniti razliku između HSP-a, HSP-AS-a, HSP-a 1861, HČSP-a ili AHSP-a gospodina Kalavinca? Pratite me? Pratim. A sve u odnosu na koaliciju Pomak te njihove jasne stavove prema koaliciji Desno. Nažalost ne mogu, ali uporno tražim čovjeka koji će mi to objasniti. Naše gledatelje zanima, postoji li ljubav između Vučića i Kolinde? Naravno da postoji. Jedno tijelo, dvije glave. A zašto? Sve je to ista politika. Znači, jedna od najvažnijih tema trenutno danas je pitanje svih pitanja. HDZ ili SDP? Neću odgovoriti na to pitanje. Dakle, Andrej, prelazimo na sljedeća pitanja. Kao što znate, ovo je istraga. Dakle, odgovarate sa da ili sa ne, ali vrlo brzo. Prvo pitanje koje gledatelje najviše zanima, to je Nives Celzijus ili Mate Granić? Nives Celzijus. Bolje piše. Da li biste uveli 13. izbornu jedinicu naših pokojnika? Ona je uvedena odavno. Uvedena je odmah nakon prvih parlamentarnih izbora. Znači, odmah nakon 1990. znači 1994. je uvedena. Pošto mrtvaci glasaju, mi se samo nadamo pobjedi u toj izbornoj jedinici. Nećemo više plaćati pretplatu na Danijelovu televiziju. Dosta je bilo. Ja mislim da bi trebali napraviti svoju televiziju. I s tim sam ozbiljno razgovarao s Paškom Kačinarijem, koji je ugledni zlatar i koji tvrdi da mi moramo imati svoju televiziju. Ako će nas on financirati, naravno. Mora nas čovjek jebiti, pošto mi nemamo... Mi smo bokci. Imamo ideje, ali... Daj mi medije, pa ćeš daj mi televiziju. Pa koji medije? Pa evo medije, nema nikakvi mediji, sve su uzeli... Što? Jesi rekao, naplati mi koncesiju da imamo našu televiziju. Ne trebaš televiziju. Počet se mora. Počet se može samo onim streamom, ko broj 1, streamom koji je najjeftiniji, ne trebaš nikog pitat ni kad mu je Bajram niti Ramazan. To je broj 1. Pa evo ja jebi ga, ne stignem, evo ovo, sad trebam uljakat za svoj da dođem do stavka, snimit sebe i staviti. Opće dobro. Opće dobro su motivi, ništa drugo, meni drugo nije potrebno. Ja inače živim u Švicarskoj, imam financijski sam neovisan, imam previše novaca pa ga trošim i za ovakve stvari. Radi se o tome, nisu samo motivi, motivi su mene su prevarili. Ovo društvo me prevarilo u ono vrijeme kad je počela privatizacija, ali to nije bitno sad, to nije bitno. Bitno je to da sam ja ustanovio sa jednim kolegom, to je bio doktor Molak, smo ustanovili da su izbori nelegalni i nelegitimni. I to još 2000. I imam proračune kako su došli do toga da je višak birača bilo oko 900.000 u ono vrijeme.
Danas je ostalo još 400.000. Ali nije samo to, nego i procedura. Izborna procedura je takva da... A, gospodin Kačinar je tamo. Da, izborna procedura je takva da se ljudi dolaze na izbore, tamo iza okruže ne potpisuje se. Znači da nijedan glasač, nijedan koji dolazi na izbore ne može dokazati da je bio na izborima. Znači ne može se dokazati isto koliko ih je ljudi došlo na izbore. Za Slobodnu Hrvatsku, ali ime osobe. Danijel Galović. Meni je nepoznat, ali to ne znači da nije dobar, a treba se dokazati ako ima nešto u sebi kvalitete. Ništa ne mislim, nema od nje ništa. Jeste čuli za Slobodnu Hrvatsku? Ma nisam, niti me zanima politika tu. Nema ništa od nje. Jeste čuli za Danijela Galovića? Nikad. I ne daj Bože, ne želim političare, ni jednoga ne volim. Eto, šta da vam kažem? Galović, ajde priznaj tu pred kamerama, za koga ćeš glasati na izborima? Za sebe. Za sebe. Logično. Na ovim izborima glasat ću za sebe. Isključivo za sebe. A za koga bi inače trebao glasati, nego za sebe? Pa očekujem svakako dobru atmosferu, neovisno o rezultatu izborom, ali svakako očekujem i koji mandat. Duša, da ti pravo kažem, nisam, a i s obzirom da znam za koga ću glasati, svaki komentar je suvišan. Dobro? Jeste čuli za Danijela Galovića? Jesam, srećan. I što mislite o njemu? Pa mislim sve najbolje, nek mu se srećam, osobno ne. Svi začutali ko? Pa niko moje oduševljenje. Niko ne reagira, da. Moje oduševljenje. Pa gledaj, za Lesija mogu reći da čovjek u stvari jako loše pjeva, loše pleše i izuzetno loše statira. Uglavnom kad je statirao na tim nekim deložacijama dok smo bili u prošloj političkoj stranci, sada jedinoj opciji, tamo su ga nosili ko vreću policajci. Ali pored toga mislim da je ljudina. Da je jedan od iskonski pravih boraca za malog čovjeka i da je osoba koja će prije nego što će pomoći sebi, pomoći svakome drugome. Ne govorim to napamet. Naime, Les i ja smo isti dan na istoj deložaciji ušli skupa u Živi zid, isti dan na isti sastanak otišli i stvorili ovu stranku Slobodnu Hrvatsku i poznajem ga dovoljno da mogu reći da je brat, suborac i apsolutno čovjek na mjestu. Lesi je to je legenda, ljudi pričaju o mitovima i legendama, Lesi je legenda. Tko ga znam? Pa znam ga još, znači iz dana Živog zida. Lesi je prije svega velik čovjek, koliko fizički, toliko i ogromnog srca. To je za mene prije svega brat, mi smo dio bratstva, ne političke stranke. Naše su ocjene bile da ćemo imati relativnu većinu. 4? Ma ne dobiti 4%, kaj se ovo manje. Možemo biti zadovoljni s 2,5%, bi bilo 3, možda u prvo izborno. Iznad 4 budeš bilo. Nisam ja Milan Bandić, pa kaj to bilo? Nisi Bandić, ali si ti bio, ljudi te znaju. SPS lista za 4 mandata, predvođena Milanom Bandićem 2 mandata, 1 mandat posla HDSSB sa konzervativnim stavom Duže Tomašića. Ma daj, napisi te lažljive ankete. Čiste laži, prevara, manipulacija APIS-a i DIP-a. Čista manipulacija. Oni su skužili šta je to državni razvoj. Nama je 13. velika šansa, ta 13. naša. Apsolutno. Tu je ovo 14 zastupnika. I također ovdje je jedina opcija, predvođena Živim zidom osvaja 1 mandat. Lažove, nećeš me stići nikad. Gledaj ovo, 23, a gdje gore 30. Gledaj ovo, a? Meni je bitno da me ti ne stigneš. Gledaj ovo, kako to misliš na to?
Danas sam užasno emotivna kao i svi ostali. Očekivala sam da će ljudi prepoznati našu borbu, očekivala sam da će biti više, nekako, više, da će položiti više nade u nas, da će shvatiti o čemu se tu zapravo radi. Očekivala sam puno bolje rezultate, očekivala sam puno više, zato što smo dali sebe u potpunosti i ovih dana, godina, ne znam što bih rekla. To je to. Bravo. A sad nešto zabave. A sada malo zabave. Ako nećete da vas privare, glasajte za nas, ljude normalne, svi se Stipe Petrine, za nama se ne vuku repovi. Sve su nova lica to što igraju pošteno i otvoreno. Nije sada HSP i liberalne nesriće, HSS i svi što laju kada radit ne znaju. Zato sada razmislite kome ćete dati glas. Mlado znanje i iskustvo, to je lista baš za vas. Ako nećete da vas privare, glasajte za nas, ljude normalne, sli se Stipe Petrine, za nama se ne vuku repovi. Sve su nova lica to što igraju pošteno i otvoreno. Ako nećete da vas privare, glasajte za nas, ljude normalne, svi ste Stipe Petrine, za nama se ne vuku repovi. Sve su nova lica to što igraju pošteno i otvoreno. Sve su nova lica to što igraju pošteno i otvoreno. Ljudima u Hrvatskoj predobro kad nisu odlučili za promjene. Mi smo svoje odradili, najbolje što smo mogli, na njima je bilo stalo. Super, kak je dobro slobodna Hrvatska prošla, to je predivno. Problem je bio cijelo vrijeme što nije bilo reda. Mama će uvest red. S metlom ima da uđe u slobodnu Hrvatsku i početi taj nered. Nova stranka, mlada, ovo je najbolje kad je moglo biti. Odlično, jako dobro, podržavam ga. Ne bojite se. Ne, on je bili u ratu, onda sam se bojala. Sad više ne. Kandidirati za predsjednika Slobodne Hrvatske. Moja mama. Ja sam odlučio odustati od kandidature. Da, a ja sam odlučio podržati. Moja mama. Nikada mi nije rekel neću. Nikada. Rekla je moj sin. Ljudi, mi smo slobodna. Ja moram tako je. Moj sin je kreten, on nije za predsjednika Slobodne. Bil je sportaš uvijek, otišel je u rat, onda sam se bojala, dobar je. Ja ću voditi PR tim. A ja ću se potruditi da pobijedim. Tako je. Sa svojim vezama. Tako je. Da konačno imamo žensku predsjednicu. Tako i a onda će vam biti kak je meni doma, pa ćete vidjeti kak se dela je. Pa otišel je u rat, kaj hoćeš više, nikoga nije zval, otišel je ko dobrovoljac, bil je na faksu na 3. godini, otišel u rat i nije se vratil na taj faks više.
Nema veze Dravo kamenje i tarot majstori. Znači, tarot majstori imaju veze s bacanjem graha, recimo, tarota i takvih stvari. A Dravo kamenje je već nešto drugo, to je gemologija, to je specijalizirana djelatnost. I to nije bezvezarija, jel? To je nauka. Pa ljudi naručuju kamenje non stop, ali bitno je što manje pitati zašto mu treba. Ako mi kaže da mu treba za neku bolest, onda ga ja uputim doktoru. Jel? Znači, neko je nekom uvalio, neko je ovo platio i onda je taj neko došao meni da mu napravim privjesak, da mu to stavimo, da to izgladimo, napravimo, zapravo će se teško razočarati kad vidi da je ovo, jel, ništa. Da je ovo čista prevara. To je Made by Kina. Nekakav tirkiz, a zapravo radi se o tirkiznom hovlitu. To je kamen koji je zapravo bijel, a izvana se dodaju aditivi i onda mu se unutra kroz pritisak lažno stavlja, jel, ta tirkizna boja unutra. I puno tržište je ovakvih prevara. To je to. Ali ako čovjek hoće prevaru, moramo mu napraviti šta hoće. Par put godišnje ovdje napravimo velike fešte, ovdje se ljudi napoje i tad krene veselje. Ovo je drugi dio te prostorije. I sva se budi moja zemlja, zemlja. Mogu reći da imali smo taj band, zvao se Les se vraća kući i dan danas sam ponosan kad se ta pjesma se zvala Pjesma za Hrvatsku. Dakle, nikad se više poslije tog ratnog doba nije nigdje pustila, a ponosan sam što je to bila jedna od prvih pjesama o Domovinskom ratu, dakle prva pjesma gdje se spominju da je Hrvatska u ratu. Do tad je sve prevladavalo Stop the War, Ivčić, nekakve pjesmuljci, dakle mi smo prvi napravili pjesmu o tome da je Hrvatska zaista u ratu. Pa pjevanje je bilo, to smo već nakon toliko vremena i konj bi propjevao, pa se tako ja propjevao, ništa posebno. Šta radi ovdje drug Tito? Pa evo, drug Tito je jedna ostavština nama da se nažalost bavimo sa njim, umjesto da se bavimo sa svojim stvarima. On je ovdje simbolički, on je ovdje samo dokaz tereta koji nam je ostavio u nasljeđe. I sve dok povjesničari ili istoričari ili kako već hoćeš da ih nazovem, ne riješe taj problem, uvijek će nam padati kosturi iz mrtvaca. Evo, jedan od kostura je upravo pao i kod mene trenutno hrvatske kulture. Naime, ja nisam dobio nagradu Kiklo za književnika godine, nagradu je dobila ova gospođa, tako da mislim da je njoj mjesto ovdje. Ovo je prošlost, ali i budućnost, s obzirom da ćemo mi, ako se ovako nastavi, ubrzo svi biti proleteri. Znači, izraz proleteri, to su oni koji su bili bez gača, to jest imali su štap na gačama. Mi ćemo se ubrzo, gače na štap, pardon, mi ćemo se ubrzo pretvoriti u proletere bez štapa i bez gača. Dakle, makar ovo izgleda ovako jadno i bijedno, nekakav čučavac, ovo je zapravo kulturni doživljaj, jer je ovo čučavac koji je moj pradjed napravio 1943. godine. Ovo su stare iskorištene kante od ulja koje sam ja rezao na pola. Ja sam se odlučio u centru Zagreba evo napraviti zapravo svoj vrt, tako da imam sve svoje domaće. Crveni su gotovi, jel? Ovi zelene treba još pustiti, makar dolazi mraz, neće ništa biti. Da se poslije sve se suši i lijepo nariba i to traje cijelu godinu. Možda ga je trebalo posaditi 15 dana ranije, ali nema veze. Navodno je ovo najbolji češnjak na svijetu, a iz Kine uvozimo ne znam koliko češnjaka. Evo ovdje imam jednu smoku koja je, moram reći, obilato rodila ove godine. Isto je u kanti, ali izvrsno u Zagrebu ospjeva, a možeš vidjeti masline u centru Zagreba, pogledaj kako su sočne. Nema ih puno, ali guštih ima. Koliko? 5 lovara ti je dosta. Koji miris, ha?
Ovo ne moram ni pričati da imamo jagoda, to ni ne brojimo, jer tih jagoda malina ima i višanja, ima svega na zadnjem katu. Naravno, ovo je napravljeno ako prepoznaješ od veš mašine, jel? S obzirom da više kanti nemam gdje nabaviti, onda je se veš mašina pretvorila u... Nije loše jer možeš i okretati prema suncu, dakle kako ti sunce ide, tako ti lijepo grmi jabuku krećeš radi bolje prinosa. Veš mašina u suradnji s prirodom. Pred 2 godine mi je stvarno išao na uši, jel? Svaki dan je bilo nešto od paradajza, svaki dan pašta od paradajza, ovo od paradajza, ono od paradajza. Nismo imali kud s tim paradajzom. Da, konzumerizam, da, zanimljivo. Šta mislim o njima? Gle, ništa, ljudi rade svoj posao, ekstra profit traži svoje. Marže moraju biti ogromne da bi se bogati još više bogatili. Mislim da je ovo pravi udarac toj industriji, konzumerizmu. Dakle, svatko bi mogao nabaviti stare kante, natovariti zemljom i krenuti u vlastitu proizvodnju. A ne kažem da je to samo dostatno, nije, naravno, ja moram na plac, moramo svi i u Konzum, i u Lidl, i u trgovine, moramo tu i tamo, ne možemo saditi tijesto, ne možemo raditi sve, ali svako može nešto. Evo, ovo je moj mali doprinos tome da ipak ne kupujem sve od lanaca. Ja to tumačim na jedan svoj način, mogu reći da je sve što se desilo u Živom zidu desilo se s razlogom. Znači danas kad gledam taj odmak mog aktivizma, opće bavljenja sa, ne mogu reći politikom, više aktivizmom, dolazim do zaključka da je zapravo Živi zid samo jedna stepenica prema slobodnoj Hrvatskoj. Znači to je jednostavno bila jedna stepenica koju je valjalo preskočiti, preći da bi zapravo sve ono loše što je u Živom zidu pokušali ugraditi u današnju slobodnu Hrvatsku. Da li će i to postati loše? Ja stvarno ne znam, ja ću se osobno truditi učeći na greškama starog Živog zida da si to ne dozvolimo, da se jednostavno ne raspadnemo u egu, u nekakvim egoističnim pristupima, u nekakvom krađi, potkradanju. Mislim da to mora biti prva crta obrane. Za 10 godina, vjerovatno pred FINA-om, financijskom agencijom, pred kom bankom, ne vidim nikakva razloga, čak i u slučaju da se ne znam kako sad sigurno nešto promijeni u mom nekom napredovanju, ja ću sigurno i dalje biti na ulici, cesti, ukazivati koliko ću moći, naravno, ne znam. Su nabujale na sve strane, upravo se podižu sve brane, planina je prekrila plima i sna se budi moja zemlja, zemlja. Noćas se Hrvatska budi, noćas se Hrvatska budi, noćas se Hrvatska budi, Hrvatska gori, gori, ona se bori. Žitna polja, ni pšenica više ne rađa Boga. Crna boja je stala na put, samo kiša broji mrtve, mrtve. Noćas se Hrvatska budi, noćas se Hrvatska budi, noćas se Hrvatska budi.